Достар, ассаламу алейкум. Bir 15 күн мұрын Easy Drive'ға келіп, акция болып атат екен деп тартып кеттім еле. Бұл акциясын дағы бір жұмаға ұзартып тұр, достар. Арендаға машина іздегендер болса, мынаны қарағыла, көрсетейінші. Мынаке. Эконом, комфорт плюс. Еме мынаны қарағылай. Короче, машина жетеді, келе бергіле. Бардық машина бар екен, тоңдар. Easy Drive таксопаркі, Дубинска 71 строение 12-де. Телефон номерін экранға жазып қойдым. Жашыңар 23-тен жоғары болған болса, кесарт писат документіңер болған болса, келіп машина алып кетсеңер болды. Ондар акция қайсы машиналарға десеңер, акция мол машиналарға. Мол М-Грант машинасы 2250 рубльдан туандар. Мол болса Belgi X50. Belgi X50 Colorado қот 2400 рубльдан. Атақ бұлар 2,5-дан ошолдон болчу. Бұл Атлас екен, адашып қалдым. Ошоға ұқсаш эле немелер бар. Belgi X50-тар бар. Ошолар 2400-ден. Мынаке. Нол машиналар. 2400 рубльдан екен, достар. Эки ұқсаш эле өже. М-Гранттар болса 2250 рубль. Нарқы Атлас екен көрсө, чал комфорт плюсқа. Комфорт плюсқа Атлас кежета бир 3000 болуш керек. 3100, 3300-ден К5-тар бар, Камрилер бар, Жактар бар. Кимге қандай машина керек болса, достар? Эконом, комфорт плюс машиналары. Так, мынаке. К5-тар, Рио, Солярис, Поло. Кимге қандай машина керек болса, келіп алып кетсеңер болады, ондар. Келіп договорды оқуйсыңар. Договорда бардығы жазылы. Прайсты берет. Алғаннан кейін 14 күн сөзсіз айдаш керек. Парттың проценті 4%. Телефон номерін жазып қойдым. Келіп сүйлеш көргілі. Кимге қандай машина керек болса? Издегеніңер табасыңар бірақ. Машина көп екені. Азыр бірақ қайсы паркқа бар, бардығында эле машина көп. Оларда дағы жетіштілі. Эконом, комфорт плюс. Кетті андаш. Парктан шығып эле линияға қойсам заказ беріп қалды. Ақыр күндер шу өткенде да айттым эле. Только детский менен ташып атам. Дағы монтип кресло менен дейт. Центр жақтабыз. Дубинска 71 строение 12-ден шықам, Easy Drive'тан. Сол жақтан кішкене коэффициент менен заказ алдым. Күйіп алды ғой. Кеттік анда бүгін қанша соғып қалды? 3 февраль екен, күнгі понедельник, 1-ші күн. Бүгін ешқандай болады екен, бір іштеп көрелікші. Ровно бір жұма мұрын іштеп шығарған әлем. Мұрынғы видеода вторник күні 2-ші күн іштегенмін. Бүгін мен 1-ші күн іштейліш, понедельник. Дүйшембі күні. Қандай болады екен, а? Saat қанша ол? Saatта айтып қойыншы мен. Saat 4-тен 39 минут өтті. Bir 6 saat, 7 saat işteyiz Құдай берсін 12-1-ге чейін. Шол уақыттарда кайф қаншада жанып атады, не болып атады. Біз мен шоғылғанда іштеп келейін. Eskiden ұшынсы жаманда бір өчіріп қойын дейсің, бұл қой қалатта. 20 минутада 1072 алып келдім, завес қылып қойдым да. Уже кейінгі заказды алып қойдым. Шыққанда да мына жақтан шығатқа девелеп, севелеп, айлаң жоқ та. Дечки, заказ жоқ малында заказ беріп. Айда шығара düşüm әлі қой. Анан аэропорттодағы нормально есептейді, анан жөнөкөй комфорт плюсқа қарағанда ақшасы қымбат болады да. Ошон үчүн эле жандырып коем да. Көбүнчө мындай болуп калат экен. Мурун баласы менен заказ берет го, анан ошо детскийди албай коет да. Комфорт плюс заказ берген, ага детскийди кошканда өзү эле чыгат го, балаң жок болсо жок дейт. Забыл убрать дейт. Анын баласы кыйын экен. Чыгып эле можно включить детское радио дейт.
Течки радиону коюп койсом, можно погромче дейт. Жаш бала радио угуп атат, биз укпайбыз го радиону. Клиентке койсоң койдуң болбосо каяктан мына жактан сени сүйөм чын жүрөгүмдөн деп коюп койсун. Кеттик 2 заказ коюп сентердебиз. Зымдарын тийип турат, мен да турат шүгүр. Чачымды алдырып чыктым эле да. Машинага жетикче шапка кийген жокмун да. Реклама тартам деп, видео тартам деп. Суу куруп койду деп коем. Коелы. Кеттик 2 заказа. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, до свидания. Все добро. Таштап кеткенин карагылачы. Жерге эле таштап, полго эле таштап коет жетиме. Mo встречка менен келди. Курьерлер да той козду бетке айтам. Эркекчи. 535 mi? 9 minutga. Sırası düştü. Canından. Kayka cigar, родной. Maya навигатор иштебей атат. Кайга келдиң көрсөтпөй атат. Чамалап туруп айдайбыз да. Силерге бир кызыктуу нерсе көрсөтөйүнбү? Мына көрүнтүбү? Скриншот кылып коюп койгон болсо. -385. Кимде ушундай болгон? -385. Неге мындай болгон деймби? Мен тура эле кеттим эми. Опа, вообще ката кетип аткан турбайм мен. Навигатор мына катып калды. Каякта жүрөм мен? Билбейм да. Короче, Золотого жетишиме бир 1000дей калган эле да, 7000 болуп калганмын. Дагы 1000ди уруп коюш керек. Не кылышты билбей, өзүм заказ бердим. Жалаң детский. Детскийге 60тан берет билесиңер. Бир 10дон ашык заказ кылдым. Золотого жеттим, эртеси күн Золотону алдым. Бирок кече 1 эмес, 2 февраль күнү полный минус кылып койду, отмена алып койду. Жана бергендерин. Бирок Золото ошойдон калды менде. Золотого жетсем болду, себеби Золото мага керек эле. Не экенин кээ бир түшүндү. Кеттик, ошентип минус кылып койду. Минус жаап жүрөм азыр уровеньде. Кийинки айда да Золото же платинага жетиш керек, жакшы деп. Центр навигатор өлүп калган. Тауып келдиме? Жой жете, мына карагыла. Тауып келдиме? Азыр мына жерден солго бурулам. O yerden mırlatken boldu. Tavuk geldim. Қатарлаш жүргөнүмдү баркын сезбей, канатсыз каларымды неге сезбей, кошу тошуп койдуң бени курган жаным. Kan edip sensiz ömür ötede. Здравствуйте, раз. Нежинская едем, да? Да. Я дорогом машине хочу. Ну это повыше, это вообще низкая. На китайском переехали, да? Да, блин, я Да, еле залез. китайская, Ну такая это вот что за машина? Чуть выше нельзя крышу сделать, да? А, это Kia, это не Kia. Это Kia. А это вот китайский, вот тут вообще. Я туда еле залез. Неудобно был? Да блин, спина болит, я не могу залезть и все. Нет, здесь повыше все. Надо как вот в Англии, вот такие. По-моему, Optima, вот да? такие. Да, Optima. Да, это Kia. Вот такие. Отмените, заново заказать. Отмените, заново заказать. Да. Так надо делать. Заблокируй. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. Я ладно, забрала меня. До свидания. До свидания. Китайский машина менен келдим эле батпадым дейт го.
сонунга дейт го, бирок ушундай сөздөрдү көп эле угабыз да. Же тарыраак болобу китайский кандай болот эй? Эмнеге ушинтип айта беришет? Кытай андай экен, оптима жакшы, камера жакшы, капият жакшы дешет го. Эмнеге антишет? Же чындап эле жакшыбы? Бисмилла. Кечир брат. Кеттик. Достор, Белес парктын офисине келдим. Электроний путевой салганычы. Белес паркка парковый самозанчы болуп кошулуп иштесеңиздер болот. Ошондой эле мынаке аппарат турат, официальный туугандар, электроний путевой салсаңар болот. Жана ошондой эле парковый самозанчы болуп кошулуп иштегендерге мен атымдан келсеңиздер, бир жума иштегенден кийин балансыңыздарга 1000 рубль салып коет туугандар. Офиске келип, бардык документтерди бүтүрүп кетсеңер болот. Кисарттан, арак-берактан бардыгынан жардам берет туугандар. Белес парк, парктын проценти 1%. Биз менен иштешкени чакырабыз. Келе бересиңер. Серигип чарчап кеттим. Бүгүн пробка жок эле болуп атты эле. Эмне? Кеч киргенде 54 минутада таштадым. Красногорскийге. Чо там жигер? Көрсөтпөй атат го. Монт өлө турат. Бирок короткий заказ менен жаман кыйнады. Центрден бир 4 заказ кылдым окшойт. Только короткий. Садовойдун ичинен чыкпай койдум. 1360 келдим. О, баш иштебесе кыйын да. Унутуп калдым. Промокод бар. Промокод менен иштеп атам. Гибкийди жандырып алсам болот да. Мен неге андай кылдым билбейм да, өзүмдү өзүм кыйнапчы. Гибки жандырып, пайдаламды басып койуна арака чип кетет элем. Азыркы заказ немеден келиптир. Акта уруш болуп аткан жактанчы. Келип атат, аны сүйлөдүм, муну сүйлөдү. Карта менен экен чай таштап коем дейт, көрөбүз эми канча чай таштап коет. Эшиң болсо барбай этият бол, кол койбо дейт. Дедим. Ушундай кептир. Заказ берип экен десеңер, Красногорскийден. Комфортту кошуп коелучу. Sen mektepten taraganda sabahın bütün Cürçü elle daima özündü götür Okucu kız düşüncü benim abalım Süyüm ırga aylandı altınım süyüm dep jürür Okucu kız oylop seni cürüksüz Makul dekçi çok dembey biri bozsuncu sırrımız Çaraladın cürüktü Koyçu sulu kız Koyçu sulu Чип кетейин, брат. Центриге келип калдым деп койгула. Светной бульварга. 40 минутада, 41 минута. 1171ге. Промокод түгөнгөн. 4 сааттык промокод бар эле, ошону жандырып койгон элем. Андан бери 1 саат өттү. Вообще 5 саат иштеп коюпмун. 5 сааттан ашты кичине. Үйгө кете берсем окшойт. Ишке жылайна жок. Saat 10 болду. Канчада ишке чыктым эле? 5те чыктымбы? 4:40 чыктымбы? Промокод кандай болуп калды анда? Ошо saat 10 болсо, почти 1 саат болуп тур да. Ишке деген жылайна жок. Кантип атасыңар билбейм. Башка иш кылабызбы? Нормальный иш болсо айткылачы, бир күндө 7000ден жогору болсо, 10.000ге чейин болсо. О такси акыркы күндөрү билбейм, качан же февралдын аягы башталабы. Бир нормальный мындай иш болбойт атты. Мен бүгүн кайым mayli. Реклама арак менен кичине күн өтүп кетти. Үйгө кете берейин, эртең эртерээк туруп сабарлап чыгып баштайлычы. 8-9'da ишке чыгып. Бүгүнкү күндү айтып коеюнчу. 4 сааттык промокод бар эле, вообще 5 саат иштедим.
Общий сумма. Көрсөтпөй эле мындай эле айтып коеюн да. 6900 иштедим. Промокод жок болгондо эмне кылат элем билбейм. Чай дагы ичкен жокмун, эчтеке кылган жокмун, машинадан түшкөн дагы жокмун. Машинага отурдум, ошодон бери иштеп атам. Эми Кудайга шүгүр ушунусуна дагы. Эртең чыгып туруп иштеп баштайбыз. Кийинки видеодо айтып коем анан эрте чыгып иштеген кандай болот экен деп. Кийинки видеого жолукканча анда. Assalomu alaykum, tinch bollar. Videoga лайктан басып, каналга абонент болуңуз.